Supreme Court ki guideline matungina Manipur government na implement tawgadawriba school van service ki chanakanglon singasi All Manipur School Students Transporters Association Amstta na welcome tawi adubu chanagadawriba chanakanglon sing asi Manipur gi hauzik lairiba situation asida kadai fawba karam na implement tawba yagadage haibadu mari leinaba competent authority na Amstta ga faminaraga thausil paikhat piu haina Amstta gi General Secretary Jimmy Thongbramna appeal tawrakli Wafom masing asi Amstta na senduna Manipur Press Club ta pangthokiba taresuba Amstta Day gi thauramda fongdokhibani mahana makhata khibada chahi khudingi o October 13 asida Amstta da affiliate tawriba school van sing thabak leptuna school van service tawbiramba leikhidraba singi family da Amstta gi members sing na sel gi tengbang piba loinana khudol piduni kai khumnabagi thauramasi pangthokpani Supreme Court की guideline की मतुंगिना हौजिक गवर्नमेंट मणिपुर ना implement तवगदरिबा school van service की चना कांगलोन सी मसे Amstta ना welcome तवी गवर्नमेंट जु सुंगसोय सोदरमसी अको implement तवबिउ तवगेदी हाना चनागदौबा नियम कांगलोन मयाम सिंगसे बाइबा मणिपुर की present trend जिदा मणिपुर की current situation जिदा कराई भोबा कमानी implement तव यागदगे हबजे मरी लेनेबा competent authority अमदे Amstta अमिनरगा van की बराजी अको अंगांग मसिंग हंदरबनिना ममाम पादा burden पीदनबा कमाइना लव यागे हबनि सिंगबसी औतंग पुन्ना अखोय ऑनरेबल सीएम यावना अखोय मरी लेनबा अथॉरिटी यावरगा औतंग फमिनरगा मसी मथंग चाहिदगी संसोय जन इंप्लीमेंट तौनबा होना बियु